السميع العليم من الشيطان الرجيم إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. Күнөкөрлөр, капырлар жанчыдагы тозоктун азабында түбөлүктүү калат. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق. Кыямат күнү капырлар үссүк оттун алдына коюлат. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. Капыр болуп жалганчылык кылгандар түбөлүктүү тозок ээлери ал кандай гана жаман. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. Kimge амал китеби сол колуна берилсе, ал мага байлыгым жардам бербеди, бийлигим да кыйроого учурады деп айтат. Ошондо Аллах Таала аны тозокко таштагыла деп өкүм берет. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. Акыйкат чектен ашкандар үчүн бара турган жай. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. Тил жана кыймыл аракети менен гыйбат кылуучуга азап болсун. Ал сөзсүз быркыратуучу тозокко ыргытылат. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. Куранды жалганга чыгарган капырларга орутуучу азап жөнүндө кабар бер. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم. Күнөкөрлөр тозокто болушат. Ал күнү алар өтө күйүшөт. Андан алар кутулады алышпайт. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Ey imandуулар, Аллахка чындап тоба кылгыла. Балким эң нерселерди кечирип, бейишке киргизер. О жараткан Аллах, бизди тозок отуңан сактап, бейишиңди насип кыл.